Srednja škola Mladost je proslavila svoju školsku slavu Svetog Savu. Uz slavsku sveću, žito i slavski kolač, učenici ove škole za sve goste priredili su prigodan kulturno-umetnički program, a za početak je otpevana himna Svetom Savi. Upravo smo prisustvovali svečanoj priredbi koju su priredili učenici Srednje škole Mladost povodom Svetog Save školske slave i koristimo priliku da i vama, gospodine Filipoviću, u vašem kompletnom kolektivu i svim učenicima čestitamo Svetog Savu. Hvala vam na čestitkama. Hvala što ste ispratili ovaj događaj. Danas jeste nedelja, neradni dan, ali je za sve srednje škole i osnovne škole u Srbiji u stvari radni dan kada proslavljamo našeg velikog prosvetitelja, duhovnika Svetog Savu i ovom prilikom želim da svim našim građanima, svim učenicima u našoj opštini čestitam školsku slavu Svetog Savu sa željom da nam podari ljubav i mudrosti odakle i sve zapravo potiče. Da li se učenici obraduju kada znaju da se približava ovaj veliki praznik, upravo spremanju ovakvog jednog lepog svečanog programa, to jest priredbe? Radost svake slave koja jeste nešto autentično, tradicionalno, što se proslavlja inače u srpskom narodu, jeste radost koja nam daje taj duh pravoslavlja, sabornosti i bez toga zapravo i nema prave slave, a pogotovo kada je u pitanju Sveti Sava. Naravno da učenici s radošću dočekuju i svaku proslavu, a posebno Svetog Savu kao jedinu slavu koju proslavljamo, imamo i neke druge svečanosti koje proslavljamo u školama, ali svakako učenici, kao što ste videli, što će naši sugrađani videti iz priloga, su se odazvali pozivu s obzirom da su i vremenske prilike ovih dana onako prilično specifične, imali smo puno snega, to jeste jedna lepa prirodna idila i po meni treba da bude deo jedne sveopšte radosti danas. Imali ste i goste danas, drage, na svečanosti? Jesmo, goste imamo kao i uvek, pozivamo pored članove školskog odbora, saveta roditelja sa kojima sarađujemo, pozivamo i predstavnike svih javnih ustanova, lokalne samouprave, da zajedno proslavimo ovaj dan i hvala svima što se odazvali, kažem opet ponavljam, s obzirom da danas nedelja, neradni dan. I s obzirom da imamo dosta snega u našem okruženju i deca su, vidim, došla u velikom broju, na moju takođe veliku radost, s obzirom da nisam ni siguran, jer danas nema prevoza do okolnih mesta, tako da hvala učenicima što su ovaj dan ispoštovali školu i uopšte slavu i došli da zajedno na radost svih proslavimo Svetog Savu.